Lovely guys, City Feature bedição ne nulo recintolo, colia com a história abrigo Wailili, nebe localiza iha aldeia Alala, suku Wailili, posto administrativo Bocau Vila, município Bocau. 94 na Pulang Zui. Mesani ami be prepara be abrigo jane pertama sasane be ami nakaleka date yang diu. Então fatila dunia então mi amutu nas hanoi hamutu maluk be resistência ami be liasone mi hanoi hamutu kune ami halu be abrigo jane para fatinge nasambe sasane tahu amutu be ya fating jane. Aminia be luta resistência ya ailaran inia I abrigo ya Wailili rai narang kalurate idane ame 94 ame asur malu ya bubur larang tumai ame asur malu ya ne ba depois be rainai o umana ine bolu ame diakleu ita agora be asur malona ulu keda sa ita mutu mai be inimigo makare ame mai tia bilalara agora ita asur malona anto ita ba agora ba ita ba keda ba uma tempo ne kadus daitula nini plano ne ame hari abrigo ne nini função rua ida ame raisa sa ida amine maluk sirne be makam kon tiru tohar maka ame subare ya ne ba emato oho ana ame lor basic filafale vila ame think subare ya subar sire ya kuak Atau tene dia kliutan fatin lutane, kita halu asisti na fatin City Feature, so iha dei ciamen. Iha loron tersa tukunen hobalun, oras Timor Leste.